kinong tri jong ka Emery 108 hapo ka syatri jong ka Meghalaya Emery Worker Union kila dawa ban simtino da ka sorkar ya ke Emery bat ban nom betengsu ya ka kontrak bat ka company ka bapentre bat kami ya ka Emery nakaliang jong UCM ulakular ba undang apsyai ka kaipot nakatenat ka kwat ka kya sya ban sim ya karai halor kene jing dawa nakaliang jong ka seng HNYF ka ai ka jing krisyan ni ka jing dawa jikinong tri ke Emery bat kila ongru balada ka sorkar kadang beteng ban IT hakane ka company GVK kaseng kan lek khang talano ya ka office jong kene ka company Notri jong ka membribu jong wanjri dekat bat ka jisran jong ka sing HNYF ngawani kedu yau chief minister Badan Brom jong state but many step ngai kedu you help minister de matang wan kedu yo siam de jing kedu kalong ka balong positif mar ban ngiling jugu ulak sa wong ba ya ka report unsa yo naka health department mahadu mentap pak yo report de yang kamu dang exhibit ngiling jugu tak ada won yo ya kan report naga health department of concern Sila boleh sugi di mana? Ka jing demand ki jungi gelong gila highlight siu gelong ba kariga job security pat ka salary ma ka job security gelong ba ka jing keren gelong ba by the end of this contract pat ka GVK 31st March the 1st April onwards ikwa ba government consumpti kini project kumbala demand da borok staff udana ni poga syatri jong ka membribu te nengleng juga uang exhibit kini ka kam on reports kalau kan mat naka health department Tiu siam ugi benjot yang pat kajengong ku health bandung extension contractor. dia ketahu nang up report naka health tak na health minister nilai kendo yu chief minister maka cingi keren cingi hikalong positif but baka kadiman si nakaliang kiwan curu itu nakaliang chief minister ulang bau habio so ya ka information naka health department iki faktor ba hab banyo naka concern health department teu hab sim ya lor kita ki issue but ularu pun penbit mardor kenika penrum kenram ka bi kenika 108 nomor kenika kenika essential service te kunta nakaliang cingi ka sengrong ila pressure ya UCM ba udai ban sim mardor kenika kamat penbit no nomor kata kaya ka imju bai ba tinagaleng seng hijungi ni ai kecerdasan pura ya kini staff di kawan cerit hado baka komen kan fulfill ki demand chungki pembaki kila pansai ki press ki media ki demand kunta nagaleng seng chungiru kan I full support ki Baka dehi ban uyang lada kamu yang kalau aku kontrak ingin stick yang taram lada kaya dan continue biang ya gani company tembut nginum sya kata bangilik hang talabait direct ini masih kata di masih sebab government ke di ban uyang ini nomor kalau feel par kontrak kam coka